Baha ikaze mwe mukurikiye ibiganiro bya DAP TV Rwanda. Nk'uko mumaze kubimenyera, iyi ni shene ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu myidagaduro, politike ndetse n'ibindi. Reka twizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'ahandi. Muri aka kanya rero kuri DAP TV Rwanda tuje kukugezaho zimwe mu nkuru ziba zivugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse n'inyuma yarwo. Reka nguhe ikaze rero, iyi shene yitwa DAP TV Rwanda. Zimwe rero mu nkuru ziba ziriwe zitrendinga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka duhere kuri iyi nkuru ya RIB, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugore witwa Mukamana Florence ukurikiranyweho icyaha cyo gushimuta abana b'abandi abibye ku bitaro bigiye bitandukanye, hanyuma yamara kubiba akabita be. Ni icyemezo RIB rero yafashe nyuma y'uko yakiriye ikirego cy'umubyeyi wibwe uruhinja yari agiye gukingiza ku bitaro bya Masaka biherereye mu karere ka Gasabo. Amakuru ari hanze ni uko iperereza ryahise ritangira gukorwa ako kanya, nyuma hafatwa uyu mugore nyine witwa Mukamana Florence ufite imyaka 36 y'amavuko, ndetse mu rugo rw'uwo mugore hasanzwe undi mwana w'imyaka 5 nawe wibwe muri ubwo buryo bumwe n'urwo ruhinja. Hanyuma rero umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiri yabwiye Igihe dukesha inkuru ko Mukamana Florence yagiye ku bitaro bya Masaka yigize umuntu w'umugiraneza ushaka gufasha abantu bafite ibibazo by'amafaranga yo kwishyura ibitaro. Hanyuma rero yaje kubona umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu. Florence yaje kumwishyurira ibitaro ndetse bava mu bitaro, aramuherekeza, aremera, amugeza iwabo w'umubyeyi ahantu atuye. Nyuma rero y'iminsi mike Mukamana Florence yaje kugera gutya asubira kureba uwo mubyeyi yari yishyuriye ibitaro, kuko yari yamwijeje ko azamuherekeza kujya gukingiza uwo mwana. Umuvugizi rero wa RIB Murangira Bitseri akomeza kuvuga ko Mukamana Florence yashutse nyina w'umwana ko amutwaza umwana, hanyuma Florence agatega moto, naho nyina w'umwana we agatega igare, bakaza guhurira ku bitaro. Nyina w'umwana yageze ku bitaro abura umwana ndetse na Florence aramubura, mu gihe kandi Florence yari yamwatse telefone ye mu rwego rwo kugira ngo hatagira ikimenyetso na kimwe gisigara inyuma. Yakomeje avuga ko nyina w'umwana yahise atanga ikirego arega ko hari umugore atazi umwibye umwana, yabanje kwigira nk'umuntu mwiza ufasha ababyeyi bababaye. Mukamana Florence yatawe muri yombi ku itariki 4 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025, ndetse mu rugo rwe hasangwa undi mwana w'imyaka 5 nawe wibwe, bikekwa ko yibwe muri ubwo buryo. Yafatiwe rero mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, aho Florence asanzwe atuye. Uyu mugore yavuze ko icyamuteye kwiba aba bana ari ukugira ngo umugabo we atazamwanga, ngo kuko bari bamaranye imyaka igera kuri 4 nta rubyaro babona. Hanyuma rero yahise yigira inama yo kujya kwiba abana, akajya abeshya umugabo we ko ari butabyara. Kugeza ubu urwo ruhinja na nyina bahise boherezwa kuri Isange One Stop Center ngo bitabweho n'abaganga, umwana we asuzumwe naho nyina yitabweho mu bundi buryo. RIB rero yahise iboneraho no gutanga ubundi butumwa, ikomeza gushaka, ivuga ko izakomeza gushaka nyina w'umwana wundi wa mbere, kuko nta kirego bigeze bakira bamenye n'impamvu nyina w'umwana atigeze atanga ikirego, n'impamvu atabivuze. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri asaba ababyeyi gushishoza no kugira amakenga. Arasaba abantu kugira amakenga mu buryo bwo aribwo bwose, ku buryo bw'umwihariko ababyeyi bajya kwa muganga avuga ko umuntu mutaziranye utazi aho ukomoka
ikimugenza, wari ukwiye kumwizera bigeze n'aho umuha umwana wawe ngo amutwaze atege moto, hanyuma nyina w'umwana atege igare. Avuga ko amakenga ari meza mu bintu byose. Hanyuma rero Murangira Bikeri hari ubutumwa yageneye n'abagabo, avuga ko abagabo nabo basabwa gufata inshingano zabo neza, kuko ntibyumvikana umugani ukuntu umugore ubana n'umugabo yamubeshya ko atwite, akageza n'aho amubeshya ko yabyaye inshuro zigera muri 2 zose. Harimo kurangara niba atari ukutita ku bintu. Hanyuma rero uyu Mukamana Florence akurikiranyweho icyaha cyo gushimuta umwana nk'uko biteganywa n'ingingo y'151 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano. Reka bimwe byabyiriwe bizenguruka mu itangazamakuru ryo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se no muri Afurika muri rusange, tuyakomereze muri politiki. Muribuka ko mu minsi ishize hari intambara yari ishyamiranyije ingabo za Kongo ndetse na M23, bikarangira ingabo za Kongo zitsinzwe urugamba. Kuri ubu rero ku itariki 8 z'ukwa kabiri 2025 hari hateranye inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC ndetse na SADC. Uribaza ngo hano harimo iyihe nkuru? Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazemera guceceka, ndetse ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi badateze kurucecekesha mu gihe umutekano warwo ugeraniwe. Umukuru w'igihugu ibi ngibi yabigarutseho ubwo yari yitabiriye inama yiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC bavuze ko u Rwanda rwagaragaje inshuro zitabarika ibirubangamiye. Yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Twamaze igihe kinini twinginga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubikemura, barabyanze. Ntituzagira indi nama imeze nk'izo twagize. Perezida kandi Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo. Avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini itutumba, kwima abantu uburenganzira bwabo no gutera u Rwanda.